Aku por waklat ke belenda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah pada ufrai dia. Kap no kecing cencar am. Tip syuk kan long kumna lah dah. Yap sama mana ni. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kala pilih Emmanuel Coaching Academy lepi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Kakasi Students Union ding paso unit kal Khang khardab ya karwash lani ke Dukan Sait kali jong uba Dominic Walang kabadan ha umkhen kabahap hapo kashnong ding paso East Khasi Hills District. Hakjeng kran bon nong lum khubor ga CCTV uba Dominic Walang ulai thu bo lak pli ni ke Dukan Sait kali hadim bu lapan jimben na dorbas nong ding paso nandu upna yayong arja arpsan ya kaba kampat ai satya ya no objection certificate mental ashis nam kanthi ulai thu bagi khot ka KSU ki lakhang ni ke Dukan Sait kali jong u jin hadu laisin kanthi lor ke Kynnoh bo Shna Be-Aiñ klam de yo bor na dorbas nong bat Kynnoh ru bo upelong kum ke khardap Khrong Khajna. Nakaliang ba Dominic Walang uloong ba wat kaseng samlash nong ding pasoru kam persya satya halor ke jingbu ya ke Dukan Sait kali handai ke balingo pat kalong ba ke KSU ke Khang khardap ya ke ni ke Dukan. Nakaliang usordar kasnong ding paso ba Louis Mukem hakajeng kran ba nong lum kubor ke CCTV uloong ba kasnong kasashong jialang shwa bat ki bor ba dikmi jaga National Highway Authority of India hakabay day ba ke jingbu ya ke Dukan Sait kali daw ba Dominic Walang ha umkhen ding paso harut kusurok ba ya ka bagas nong kapat ay setia ya ka no objection certificate siya ba Dominic Walang hadi ang bula pa ya ka application. Ngawan Shna ya ka nega servicing hene kita ka jingmot ang bangini imlang hayang asam dalang ya ka nega sedang na do 6 April usnam badam te mentah mar badap pat kilawan nakaliang jong kasang KSU kilawan pensange ya ka nega oma ngale Donbor. Jangan kuat mentip ke gadau bat habaya kene ngala keren sahabat ke Shnong bagi nong trekam Shnong ki sordar ki nong badong ki bagi sekretari ki badan jong Shnong dadam ta bat ki ong banga ngawan lek Donbor banga Khrong Khajna Be-Aiñ yaki kali kan ki ong banga lek Be-Aiñ banga su lek Donbor bang klam ke jengtip kano ngerekat bayar ke NOC bat ya kayu ngelak akti jong rong badang ki kot ki badan kam jong Kesnong liman bangnya sedang mentrek lawan sange no kalong put pe mentrek ya ane kesin ke balai pakai di lawan hamping tengarong sange no ngapa mengapit saya ke disang ya kadau terai tengarong hamping ke mbak ki ombe tangkadau bangale Donbor bang liwan le Be-Aiñ ni sane ka Senang diwei ngah kene ngala lek ka ai ngala ya ketum ka pendon ka kete ngya Kesnong le ba kinong badong ki pendon wan ang ni ngapa bentuk ke ka jing sisya ba pensange ya kane bat ba hakano korkom ba klam ka jing tip jong Kesnong ki pawan pensange ya kane ka jing tho akti jonga ki pat ara namar wa ki pat ngapat yo ara ndrai ki kot keslah tengah lapun clear ngasiki kano kadau bam patyo arang aya ka agreement ro ngam tibra rejing sha la jan sistem tala de benyo agreement mon entah la jan sistem la taman hitrai namar radu ka bena April te mentala mi la jan mi suprai Jun atam sistem mah do mentah ki pat ai kan no ko selan kan sistem la putip saka sedang ngala putip ya ki tamba ki pat le ra tang hap sim kan sinjam kamong mong ra. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride.
It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our right, our future.